Tata ki te iwa piriona tāra te pūtea, kua whakaritea hei whakaorākea no I te whaitua o tautahi. Engari aira nei ka kitea ngā hua o taua pūtea e ngā whānau pēnei I tēnei I roto o Aranui. He orana I ngaro I roto I ngā puehu o te rū whenua I ngā marama e toru ki muri. I tēnei rani tonu, ka rea no te tokorua nei kia ara mai anō. Hei te weiti mātau, hei weiti haere tūru, hei te weiti haere tonu e. Kāle mātau ahea, e hia roa pia mātau weiti anei. Kei te mātaua mitarāua ko ena ki te nui o ngā pūtea āwhina kua whakapaua e te kāwanatana ki tēnei rohe. He oi ko te pātai, kei whiarā te tautoko mona takiwā pēnei I a Aranui. It needs a lot of help. There's a lot of families that need it on this side. Kei te kimi āwhina tonu rāua I te kāwanatana me te kaunihena arohe. Ko te tumanako kia whakatikaina tō rāua whare, kia hoki mai te whānau ki āia. I konei a te karere I te marama o Huitānuru e mā takitaki ana I a mita. Kua toru marama I aia nei mai anō I te rū whenua nui I pāki o tautahi, ke te ori te tonu te āhua o tēnei whare. Nā kua mate te whānau ki te whakapau pūtea ki te hunuku ki wāhike atu. Mau moni noai. E pai aka noa, nā moni nā pūtea, me te whare kōtikio ki te whare te kōtiki ni a te whare. Kanaka hai au ki utua sei uetai, nā wrench nei nea. After being freehold for a few years, definitely a waste. I nā te nui o nā tānata o tautahi e kimi āwhinaana I te kāwanatana. Nō reira I mōhiwa I rāua ka ua te whai pūtea mo tō rāua whare. Very sad about it, because we don't know what to do about it with all this liquefaction and how to get rid of it all. Ko tahi noai ho tā rāua. We are wanting to move back in. Yeah, definitely. We love that wee house. Yeah, it's cute. I tēnei wā ke te kati tonu ki taua moe moea. Rāpara tā whai te karere.